Na Coruña, un gran susto sacudiu os veciños dun inmoble do barrio do Ventorrillo tras declararse un incendio nunha das vivendas do último andar, Reyes. Todo apunta a que a causa deste lume foi un curtocircuito. Aínda non eran as 9:30 da mañá cando os veciños, moitos deles aínda en pixama e co medo metido no corpo, eran desaloxados. Porén, aquí, algúns deles nos comentaban que minutos antes, contra as 9 da mañá, a muller que reside na vivenda onde se orixinaron as lapas chamou ao parque de bombeiros para informarse de como funcionaban os extintores. Os profesionais preguntáronlle se necesitaba axuda e ela dixo que non, porén 15 minutos máis tarde si foi necesario que se trasladaran aquí, a este barrio do Ventorrillo, 3 dotacións de bombeiros para sufocar o lume. Veu a chica que, a ver, si sabíamos, si podíamos, pues, estar non daba dito, si podía meu marido o extintor, porque ela, pobriña, claro, cos nervios non daba a ver tu extintor. Otras vecinas empezaron a gritar, hay fuego, salir del edificio, empezaron a timbrar por el portal y salimos. Desde a rúa víase esta densa fumareda e foron varias as persoas que alertaron o 112. Rapidamente se achegaron até este inmoble do barrio do Ventorrillo 3 dotacións de bombeiros que, coa axuda da Policía Nacional e Local, desaloxaron os veciños, entre eles esta anciá de 101 anos. Eu iba a desayunar, xa estaba preparadiña na mesa para desayunar. Eu non quería marchar, quería desayunar. E tomei as pastillas e me viñen, pero as pastillas non as deixei. Llamé a mi hermano, se vistió y nos bajamos para la calle. Y aparte que el perrito, tengo un perrito y lo tengo que meter en el transportín y no quería, pero... Horrible. Eu baixei sin bata porque me dou despois miña neta, pero eu baixei en pijama e sin zapatillas. Pois isto é para todos, aparte fixo bastante fumareda, entonces en principio temíamos que fora unha cousiña un poquinho máis grave, pero bueno. Un susto grande, porque un par de minutos después ya estaba todo el cañón de las escaleras todo lleno de humo. Dous veciños tiveron que ser atendidos por inhalación de fume. Las personas que sí que les afectó un poco el humo, pero después no. ¿Fueron atendidas aquí? Sí, por unas ambulancias. Sí, sí, no sé, un chico, la señora sí, solo la atendieron un par de minutos y se recuperó bien. En canto aos danos materiais, cuantiosos. Una vivienda en la cual tiene acceso a una buhardilla que es la que ha sido afectada. Aparentemente son por causas eléctricas. Parece que hai bastantes daños no que é no tema dos cañóns do edificio por culpa do fume e depois os daños polo lume, pois non sabemos hasta que punto chegou. Hora e media despois xa comezaban a regresar aos seus fogares. Estamos realizando labores de desescombrado de la buhardilla y por el exterior en otra calle labores pues igual de saneamiento de la cubierta. Agora toca avaliar danos e recuperarse do susto que levaron.